دانوستاندنên ji bo destûra Sûriye birêve diçin îro. Abdulbasit hemû endamên Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ji Dortmund'a Almanyayê li gel min e. Dem baş kekê Abdulbasit Abdulbasit gera çarem dest pê dike sê ger pêk hatin tu encamekî baş ji wan geran ê berdest bi rastî tunene pederzen dibêje ku em çaverî encamekî başin tu çawa di nirxînekekê Abdulbasit دم باش که جماعت بوتا و تماشاوانه هجا براستی وقت دیار کرد گرا چرایا گو پشتی کمیته دستوری هاتیه دام نزراندن بریاوی سه گرچهون تشت انجام جدر نکتن تفدیتن هبو جارجارا گوتن اگوهدار کرد لی ام هیوینا وکا گو بيترسون دیار کریا گو پشتی گراوی لانقره و لطهرانه و شامه هنکی پشتوانی هیا و هنکی گشونا خواته ده دیار کریا امیزن اف جواتا صبح پیش روشی براستی صبح دست بیده و 5 روزه دوام که دانوستاندن و هنکی انجام و دیار ببن بیگمان اولات هر یک دخوازه به آواکی باندور الواک سنگو آماده بوی بزانه جاف کمیته به 45 انسان آماده بونا جه پازده رژیم پازده کسی سر بخوک پازده کسی اپوزیسیونه نا و دور دجی سر رشپلکه که سر خشتکاره که و بين الهفكرن ويك جواناجي بهتر او مبادئ الوطنيه وقت يوم برانسيب الاجتماعي او ركائز الوطنيه بعربي بيجن او انا سروي وهنا كي ببن هكر هات انجام دا والهفكرن تايبت رجيم يعني ما ممكن ازوز وخبد بر باراج برغو دزاني وين دزاني جي دمها بنجا ونيسانا بشت نيسان دا هل بجارتنا سروكاتيا بشار اسد و دست به که حتی رژیم وری و هناك کلمه بخیر پیشیا بعضان استانتنا ده لهکر هات و فشار روسیا و انقره هناك بيگومان نوک هبن روسیا جو وقت دیار کرن نگلکی ولو گشبینا جبونی وجباته بهتر ایران انه کی باندور سر رژیمت که ایران جنا خوازه چاره سیاسی سوریه بدن كيكي عبدالباسط نها بري نها هفديتنين أسطعنا هبون هفديتنين صوتشي هبون هفديتن نها بشوي كي جرو جفي دركتنا قالوا أفياك ويكي دس نشاند كاكو جفينين جنوي نها جيم بري غرينكترن نرخاندنا تدوي درباري ده چاوايا كي عبدالباسط بيگومان لو تشتي الصوتشي وأستانا بو تشتكي يعني وك روتيني باوریا مده هکر او جواتا صبح انجام نمونو نزیک هف نبن و بریار نوی دانیم و جواتا تی گرا پنجال دست بیکا محصالات انو دست بید بی هکر نوی بگومان او دانوستاندن کمیته دستوری جو که روشاگو آستانا گها حتی هشتاجی و جوینه گرا جنیوی جدبینه وک شغله بس وک استعراضك يعني وك شيكك او انا براسي جي بهيفيه چاندن دبینه سربان ولاتين ایرو باندورن سوریا تایبت يعني ایرو امریکا مجوله بهجات نخوا روسيا جي يعني وك اريكريا لنب اواكي بكاسي برياري وندزانه جي ایرو روشه امریکا تروشك تبليهابيه كه هنا جي بخو مجولن روسيا جي واس ويبر بچاف كي بهتر باندور دكن بهتر ایرو مثلا تركيا يا وبهتر ايران بيگومان ولات عربا جي باندورا هناك سفكترا يعني هناك وقت ديار كرن او كسين بامارات وغريداي يم سعوديه وغريداي نحلات داوي قشبين جوي جباتي حتى اوبوزيسيون جي هناك جوانا نو قشبين اما زين غوري قشبونا جو بيترسون ديار كليا انه اولات ويتشننو بكن كسين ولاتين بشتغانيا ناف دولتي بشتغاني هاي جمره بيگومان كاما زين او بشتغاني تشيا غوري جباتي هكر هاتو تشتي هري جرنج بول مكبردا يعني وكا سوريا قشتي انه او هويه سوري ولات سوريا نو ولاتك بنابه عربي به يعني هويه كاسلامي به اب هر دو خال هكر هاتو بسر ماسي پیش وچو بگومان و پیش روجا قانون جوي سوريا کو غره چاره سري دس به هكر هاتو لنبنا كرون هكس رژيم جي سوريا كعربي پابند كر و اوبوزيسيون جي پابند كر بگومان و تشتكي خراب به و تبان فيدا و قزنش بو ما كردا بگومان و هنا كي تدنب كيكي عبدالباسط نها دفان جوینین ناو نتویده دفان جوینین ناو دولتی ده هر دم پروسین آمده کرنا وان ده گلک پرسگریک دوی پروسی ده تینه چاره سر کرن
گاواگو مروف لروشا سوریا ایرو تماشت که نزیکا هیا پرسکریکان رژیما سوریه یا اپوزیسیونا سوریه نزیکا هیا برانبری دستوره که نویا سوریه کو رژیم حتی ایرو جید بیجه ایمن ازن لگل دستوره که نویا سوریه ما گلو اویک بنا مایه کی چاوای جبوی وی گرا چارمجی نزیکا هیک چاوا دکاری پیدا به گاواکو آلی افقاز جهبو دورن که عبدالباسط یکیش خاله هری گوبراستی هر کس آلی کی بدمشه بگومان رژیم حتی هات بجز رژیم که رواما الگوری دستورات 2012 مهنه گوهرتن خصنی الگوری و دستورات 2012 از هرم هر بجارتنی و دریه هر بجارتنی فکریا و وارد دموکراتیا گو اود بیجی وقتا پارلمانی خوب دست نشان دکه اود که کسن اپوزیسیون ولات پشتوانی نابینن افدی و هناك دستور كانو بیانه صبح یک خاله قالوا دستور كانو يعني دستور ك تدهمري دستور ده تشنابو غاريني بيغمان اوانا دخاله هري جرينجن هر يكب اواكي بيجي راستا او تشتي تاغوتي او تشتي هري جرينجن لي وبخوازي ريجيم تشتي دوري دستور بين سرماسي و اپوزيسيون جي دخوازي بريا گو درماسي دستور جي بي قالك واكسن قرتيم واكسن ونداي جاناوا چار نبی سوا دیار به حتی انها الرجيم تبقى بروي آبت نذكر لي بيقومان صبجي ويصب وخالك بن مانشيتا مبادئ الوطنيه يعني الركائز الوطنيه كاو تشنا او تشتيغو دانوستاندنيغو مدانيه صرماسي ديمستورا بهردو اليارا هكر وقت موجود تشتي هري جرينج هكا هويه سوري وهويه سوري اسلامي وعربي هناك اوانا جهان اتفاقك بيقومان وي بيشروش باش هكا نغان ويقرا بينجا بانجام دركري كيكي عبدالباسط نها مجاركي بالكيشكو نها دروشا سوريا ده هر وها روشا پیوندین گریدای چارەسەریya سیاسیya سووریەی re hatine administrasyoneke nû de silateke nû li Washington'e li Amerîkeye her dem di navbeyna yani platformên demokratan de çareserî diyalog çareseriyên aştiyane zêdetir cih girtine lê Rusya girêdayî hilbijartinên Amerîka zêdetir bi dilê wê bû ku Trump berdewam bike di proseya çareseriya siyasiya ya Suriye'de ev rewşa cîhanî navneteweyî ku niha Rûdayî dikarî bibe alîkar yan jî rêgir nirxandina te duwê babetê de çiyekekê Abdilbas herî xwe herî hêvî û wek rîhan têdanîn û Amerîka heker bi ceddî û kevê çareseriya Sûrî de taybet biştî hatina Biden ji ber Biden kesekî gelekî şehrezayî di posporê siyasî de di jiyana xwe de bêhtir ji Trump dwarê aborî û bazirganî de bû ewana danûstanê xwe wê bi Ewropa re geşbîn bike hinekî ew helfa NATO xurtir bike ew nakokiyên di navbera Tirkiye û NATO de jî hinekî Trump ne piştevan bû bi Fransa û Almanya re ew nakokiyên NATO re hinekî Biden wê bêhtir nêzîkî danûstandinên واولانتین عربه به تایبت او پروسه اشتیه گو اسرائیل به پشتوان به بگومان دوی او روشا ایران و هنکی گلکی بعدک گرام به پیشا بایدن اون زاننجی اف پرزگری که نها چید بن کشتنا فخری زاده و او کسین ترور و قاعده ایرانی اوانا همو نامانه گو انو ایران دوی دور پیش به از باورم دهاتنا بایدن ده و گلک تشتین باش به تایبت و باندور العراقی بکی و باندور سوریای بکی تایبەت ترکیه جی و دەزانن گەلێکی نێزیکی کۆمارە بوو تایبەت ترامپ و ئەو گوهارتن جی وێ هەندێک تورکیایدا بەر بە دانوستانێن وڵاتی عەرەبا دەچێت ئەو ناکۆکێن نابەرە تورکیا و سعودیە دەژی ئەس باوەرم هێناکی وێ کێن ببنن پرۆسا دانوستاندنێ نابەرە عەرەبا و ئیسرائیل وێ گەلێکی گەشبین بێ وێ هێناکی ڕۆڵا ئیران و تورکیا لە باندۆراوێ ڕۆژهەڵاتە ناویندا نەمینێ تایبەت پشتی خلاصبوونا حزب الله ئیرانێدا وەک چاوە قەدەراوی ئەز وێ باوەریەدا مەوەی حەسەن نەسرەڵە وەک چاوە قاسمی سلیمانیارێ بگومان پیشروج سوریا به بروش روجلات ناوین گریدای بهبره و عراق جیب تایبت پشتی هر بجارتنین صالاتي يعني العراق جيب او دانوستان دنيرو ناكوكين هن العراق ده او انا حمو بهذا روساس سوريا والعراق صار مصا يكي كانت امريكا بتايبت واسرائيل وولاتين ديتر او انا هاري جرينج چارسريا سوري چارسريا منطقيه بتجريدا وهكر هاتو بشار اسد ما بيغمان تجاري بيشكتن شنابي لي ممكنه بآواكي ديتر بشار أسد سر حكم سوريا بمينه وك حكم انتقالي
پشتی هەڵبژاردنێ ساڵاتێ ئەوانە بڕاستی حتا وێ دەمێگوت تشتێک بریار نەوێ نەممکنە یعنی پۆزیسیۆن ڕۆلاوی خورد ببێ و نەممکنە بەشار ئەسەدی ڤەگەرێ سەر مانێخوا لێ هەندێک هەیە دوا وارەدە دەبێژن و ممکن بەشار ئەسەد بکشێنن وارێ مالا عەرەبی داژوێت ناوڵەپێ ئیران و تورکیایە دەرخن داگوکار بن هەنێکی سووریەکە خۆ بەگەرن وڵاتی عەرەبە بەلکی ئەو پشتەوانیا ئیسرائیل ژێربێ و ممکن دانووساندنێ بەشار ئەسەد دانووساندنە دیرێکت وەک چاوە وڵاتی عەرەبە دیجی ئیسرائیل بکەن داژبوونی هەبووناخوا درێژتر بکێ و ئەوەن دەزانێژی پاندۆرا ئیسرائیل ڕۆژهەلاتە ناوین و تایبەتە سووریای گەلێکی خۆرتە ئەوانە هەموو بەهەوە گرێدایان ینی سووریا خەڵکی سووری ئیراداوە نەدەستێوای نەبڕونشنا جنێبێ و نەبڕونشنا کەسێن دانووسانەکەنی کەسێک پشت پەردێ گۆوانە تەوجی دکن ئەو کەسێن لێ پشت پەردەیەکەکی عەبدولباست دەستنیشان کرد و ڕۆڵە ئەمریکا ڕۆڵێکی سەرەکەیە دوچارە سەریا پرسکەرەکەی بخۆدەژی شۆپاندنên min ku piştî hatina Biden de di siyaseta Amerîka de gomekirî de destnîşan dibe ku Joe Biden administrasyonan û rêvebiriya peywendiyên derveyên Amerîkayê yekî ji babetên ku dê bênê rojeva rojhilata navîn rojeva Sûriye bixwe jî pirsa Kurd rastiya Kurd çareseriya doza Kurd li Rojavayê Kurdistanê duê derbarê de dê helwestekî yanî pozîtîvtir, baştir, germtir destnîşan bike. Nirxandina te duê derbarê de gerez bikirim kekê Abdulbast. Helbette jî tevayî yani wê nerîne dibim û nemumkine Amerîka hatiye Rojhilata navîn û ew bedelê dihana Iraqê û danûna Saddam hiland û ew pera û çek wendakirin orda nemumkine wilo bihesانî derbasî Sûriya û Iraqê bê bihesانî derdikeve û Sûriya bihêle ji Îran û Tirkiye re taybet yani welatên herêmî tevayî nemumkine yani ez hinekî geşbînim bi hatina Biden rola Kurda wê bê lê ser şert û mercê Kurda jî divê yekrêziya Kurd yani civaka Kurdî civata Kurdî yekrêziya Kurdî hevê dagûkar bin xelk jî li ser masê piştevan bê jwarê lê xwedî Kurd ne yek bin û ne dîtnê wa netewî ji bo mafê wa û milletê wa bê nemumkine jî xelk wiro ser masê tişta şer jî hezir kê hinekî bi rastî tê xwestin mala Kurdî geş bibe û bêtir bibe ser hev û kar bin ser esasê netewî li ser masa çi opozisyonê bê çi welatên Ereba bê çi li va rejîma tê bê yani em hemû bihevra divê em hinekî bandorê bikin û em kar bin Kurd xwedî rol bin dihun lêr Sûriya da lê ez bawerim jî wek min got yani berjewendiya Amerîka û Kurda hinekî nêzîkî hebin û ez bawerim li qonaxa 2021 da wê rojek salek baştir bê ji Kurdara taybet yani ev îdara nû ya Amerîka wek dostekî Kurda Biden em hêvîne jî ew axaftin û ew gotinê wî godehat gotin çi cenabê Serok Mesûd Barzanî re gotî çi serdana wî Kurdistanê kir wek çawa danûstandinê wî guhdar kir û helwesta wî li hemberî Trump dema Kurd piştevan nekir ji wara birastî em hinekî geşbînin ku ev îdara nû ya Biden hinekî geşbîniyekê bixe herêmê de û taybet çareseriyeke siyasî ji Iraqê re û sê federaliyata bê avakirin ya Sunî û Şîî û Kurdî û taybet jî Kurd bibin weke amatorekî ji hundirê guhartina Sûriyayê de da goj berjewendiyê İsraîl û herêmê ya gokaribin ev nakokên şer kêm bin û rola terorê kêm bê taybet ezruê Îranê çi Hizbullah bê çi delîdî bê hinekî kêm bê bihewerim hinekî ew pêşeroj hinekî geşbînî tê de tevlû kul û azarê Kurda got îrom tê re derbas Belê spas kekê Abdulbasit sê Abdulbasit hemû endamê polîtbûriya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ku ji Dortmund tilgel min li Rojavayê Kurdistanê bi sedema qedexeya çûn û hatinê gelek qerebalix li ber dergehê nexweşxaneyan çêdibê tedîk û tedbîrên parastinê tên kirin lê qerebalix berdewam û bizîşk jî gazinan dik. Qedexeya çûn û hatinê bi awayekî giştî li bajarên Qamişlo, Hesekê, Reqa û Tabqa berdewam e. Piştî sepandina biryarê hemî bazar û navend hatine girtin. Nav de navendên tenduristî godergehên wan girtiye. Bi sedema vê yekê xelk berê xwe didin nexweşxaneyan û ev yek dihêle got qerbaliğek pir mezin li pêş dergehên nexweşxaneyan çêbibe. Bijîşk dibêjin ku ew neçarin nexweşê xwe werînin nexweşxaneyan.
û dibînin biryara girtina navendê wanî tenduristî şaşe. Ji ber got hemî nexweş li heman nexweşxaneyê kom dibin. û ev yek derfeteke ji belavbûna nexweşiyê re. اي والله قلتنا عياده يعني قناعاتي ما يعني نجي خذها يعني قال لك مراجعه ما هنا قال لك نخشيكم عمليه كنا مراجعتي وهنا قال لك نخش عمليات جوال الزبون موعدنا وتناسكر شوا ف يعني مشكله يجبر يعني مثلا تهري مستشفى حمو مثلا ولا مستشفى بقينا هفدو مثلا ازئه عظميه مثلا دكتوريه داخليه ونخش حمل ولا بقينا هفدو اي زاروكا ولو فبايا حبك يقولوا مشكله كيشيت كيج مره طبعا اف قلتنا عيادات تيريغو خرب بالغ المستشفى شي ما محتاجوا عيادات وقريبا نخش بقري عيادي خو مراجعه دكتوري خو كنا مستشفى هجماران خوشخانهیان li bajarê Qamişlo nêzî dehane. Çar ciwan di çarkoşeya ewlehî de ye ku serdana xelkê li wan pir kêm e. Yên din jî tevî gorên mayên parastinê pêktînin ji standina germahiya laş û sepandina xwekirina maskan lê her qerbalîq li pêş dergehan gelek e. Berpirsên nexweşxaneyan dibêjin ew tenê kêseyên awarte û yên ambulansê pêşwazî dikin. دم عيادات قرتيبن شخوا بهتر وقت بيجون قربالغ أزمل المشافيا كذبه لين بخابن يعني أم حطاجمتي أم أو حالاتي إسعافي تاني لنخش خانة استقبال لكن أو حالاتي قبري خلكي سردان عيادات كر برنجكي وقت بيجن دوريا جي مراجعات خود كرن أو نكارن لنخش خانة بكن Biryara qedexeyê 10 rojan dê berdewam bike û tanha nediyare gelo dê dirêjtir bike yan na. Xelk ji vê biryarê dilgiranin ji ber got aboriya wan sînordar e û karînên wan bo kirîna keresteyên xwarinê bo 10 rojan tune ne. Nemaze kesên karker got bi awayekî rojane xwexwedî dikin. Tu alîkarî jî bi xelkê re nabe û tanha jî rêveberî tu plan bo vê yekê nedaniye. أكرم صالح كردستان 24 قامشلو لتركيا وباكوريا كردستان 29281 کسی دم کرونا کتن 185 کشی کرونا مرن. وزیر تندرستی ترکیه داخویا کرن هجماران خوشنگران روز به روز زیاده دبه و گوت باری کارمندین تندرستی جی هر دیچه گران تر دبه. دازانین دما 24 مجمیران دا انجامین پیشکنین 29281 کسان پوزیتیو درکتیه 185 کسان جان خوشدستانه با آمارین داویجی ترکیه و باکوری کردستان هجماران نخوشین کرونا نزدیک 500,000 کسان بود. هجماران مرنین به کرونا جیگه 13,558 کسان. هفسروک هدف داخویا کرن دستلاتان به سیاست اولکاری و تندی نزدیکی پرسا کرد ببین نکارن دستلات خود بپاریزن. هفسروک هدف میت حسن جارل مردینی داخویا کرن آک پارتی به سوزا چارسر کرنا پرسا کرد ها دستلاتی لی نهادی بیجه پرسا کرد نینه او گوت ایدی ممکن نینه اف سیاست بردوام بکه. سانجار بالک شانسر بنجاف کرنین بکومین اندامین پارتی خود گوت هر حلوستک تند همبر کردان و هدفه هزار دستلاتی کم ترد که دازانین که دستلاتا ترکیه نها حوده دی پشتبانیا کردان بگره و دیار کرد پارتیا کو پشتوانیش کردان نگره نگاره به دستلات و آلیین کردان پاش گوه بخن نکارن ولات بریوه ببین. دو خالندن جری کفتنات نابین حکومت هریما کردستان و حکومت عراق دل شنگالی حاد جی بجی کرن و آلایا هزین نروا هاتن را کرن و چارلی ویم پولیسین فدرال لشنگالی هاتن جیگر کرن. هزین پاراستنا ایستخانی جی هیوی خوازن کوری کفتن دبرشوندیا ایزدیان دبه و رجد بونا خوشی جبو جی بجی کرنا همو خالین ری کفتن ایدک. دوام پێنگاو ژێڕێکەفتنا دەناوبەرە حکوومەتە فدرال و حکوومەتە هەرێما کوردستانê دەربارەی ئێمناهی و ڕەوشە شنگال بلادانە هەموو ئالین هێزن نەشەرعی هاتە جێبەجێکردن و چار لێوە ژە پۆلیسên فدرال لە دەڤەری هاتنە بجێکردن.
هێزا پاراستنای زستخانێژی ڤێڕێککەوتن لە بەرژەوەندیا شنگالدە دەبینە و دێ پێگر بن و ئێکەم ڕۆژوانە ئالا خۆیان هێزێ دانا. ڕاستیژی ینی دەست پێکە ئەتفاقی چێبوونێ بە حکوومەت ئاغلیمدا و بەغدایدا وەجێ دڵخۆشیان مەبوو ئەم لوێکە لێنە ئەمن و ئەمان شنگاری چێ ببێ و خەڵکێمە بەگەڕێ و چ تشتی مساعد ملەتێ مەتێ دەبن ئەم وێکێرەنە ئەم ڕاستی وەکا ڕزمی تەل بکردمە نهاتەگەن هەکەم ئالا خودینن بە شاغی اتفاقی چێبووی وەکا ئەس بێژم تە لۆگێ پای قەوەتێمە کرد احترامش هەردوو حکوومەتارە مەگۆ شاغی اتفاقی چێبوو ئەو لۆگۆ مەدانی بێژم تەل باژارێ شنگالدا سەدی سەد ئەول جێ خودەیە چاغێ ئەس بێژم تە ینی سڵتات دەولەتێ هەبێ و ئێک جە هەبێ زلام بکاربێ عادا گوتی ینی مراجعاوێ بکە دناوا شنگال